Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ko-Office Jong U District Commerce and Industries Juwai rengkat ka Jingkyrshan bat ka Bosco Pnar Multipurpose Vocational Training Center Juwai ha ka arpulai terik urisau araja apusau. Kilas dang ya ka Hikai ka balatip kum ka electrical appliances repairing ni ka Pyntbit ya kitiar electric hapok scheme racing and accelerating MSME performance program. Ya kini ka Hikai la pelong ha Bosco Pnar Multipurpose Vocational Training Center Juwai ha ka balai shimenta daki arpusan ngut ki Samla daki artli ki district Jongka East bat ka West Janti Hills. Kini ka Hikai ka banne haduk khatsan sngi kanthi ka thmu ban kantiu ya ka sap Jongki Samla ha ka Shna ba ka Pyntbit ya kitiar electric. Ha ka alang pli ya kini ka Hikai la sakhilang daw administrator Jongka Bosco Pnar ufada A Kharsotun rengkat ka Jingdon lang Jong Chief Executive Officer ke MKVIB uba Pitoy, u Functional Manager, jongka DCIC, uba Eborki Perbon, u Principal, jongka Bosco Pnar, u Father Francisco Dhar, u Akash Deepdas, uba Espale, berkiwai-kiwai. Ito ini training woman skill upgradation dengan electrical appliance kita. Siapa komen atau JP di Bosco Pnar. Oke ini Hikai. I tipi batawa apa Jingkyrshan si uragwi ke Bosco Pnar to ko nangkong ko khaddo hewan ikamu training unta ko biang duka do biang kai biang sagathaw training le yo bhi ni building yo bon ikamra yo bon ki workshop ide ready-made. Kesiap kan si pun atau ke directory dia ni, Shillong rengkat gini juga juga skim yang geram, legit di jaga Bosco Pnar Oman. Kamu ketahui Shah Hikai kamu le OA kerja Hikai tapi hari ini kita sanksi yang lebih Teneleng ino Hikai, teneleng katau Shah Hikai, lebih yang nadong sedang. Sangapi open man ya ini training dari kojab dan ini kogel. Man sukses dan ini failure sangapi. Kentu ibi wah takit kia dengan ini training. Nelaman pi dengan bah. Kanito kabatch kunungkong sabi wande kanito kada wakaman ni pi tunang complete chobi ikan yang pi tipi. The participants of this course, I will like to request that engage yourself to any with any kind of questions, any blast your trainers with in number of questions. Try to learn as many things that you can learn, because this executive course is not a basic course which we are trying to give here. It's a step up of what you already know, and so we expect you that when you are in this 15 days course which we are running, you learn as much as possible, and that you shine not only in the entire state, and why only state. You may come across some work in a country level now. So try and learn as much as possible. Ini skill of racing of MSME performance. Yo yang sedang ya. Apa ini geram? Apa ini skill pun hari ini proses kelima. Tam respon suyo lagi perba ni kena hari one dress one siap office ni boleh lagi hari terdapat di ini sebuah MBA masa di trong he di trong he
Yang website office of kelimnya teki courses teki general yobi pokok ni listing. Tapi tempat kilok jor yang yung senang dosen yang ada message tak boleh. Beri skin, beri free training, free training. Mungkin lebih ya bikin start ya bikin jadi saya kira orang pi mau do jematan pi to lagi ni training buat ni view ini atau to orang nak tahu man successful mau do jematan to fail pi jadi sekat mana fail pi to kita pi to cuma bro pertai kami harus do fail tapi kan ni kan buat ya pi nam bang pi lan ho do jematan pi lan buat fail pi hai ni wala cuma to kita to kamga jingsnai experience ngi ama experience kinda experience anda cuma do lok check oke coba kan pi dari live ni proses kinda nyari ada ibu lari biwan ibu lari biwan untuk orang kami kalau ini kan siapa dam tu man lagi tiga bila ibu lari ini proses buat chat bang ini proses buat so try to kita pun tanggal yang sedang mungkin aja kawan tentang biar kawan diukur berapa untuk ini kerana tu sedang dia yang miskin lagi Tindak berta jumpi ni dah kani ka khubor bahama mandak adat ya kani ka training ka jumpi har bede patka electrician la kade ka paid course and ka measures yes pila bandit pat sasa Shah Department of Commerce Industries ban register baki nak dapat bantuan dia pat nak benta kani ka kinja upskilling course pikabut kalau ka kapayara bahan nak benta jumpi